Dobar dan svima, nadam se da ste dobro što vam i ja želim. Evo nas pred današnjim druženjem, gledat ćemo sicilijansku odbranu i vidjet ćemo jednu fantastičnu partiju igranu 1950. godine u Sovjetskom savezu, tačnije u gradu Leningradu, između Sergeja Kavskog i njegovog današnjeg protivnika, čuvenog Viktora Korčnoja. Inače, partiju koja je nastavljena izlaskom bele dame F3, na to je Korčnoj odgovorio pomeranjem pešaka D4, da bi beli iskoristio priliku, razvio lovca na polju C4 i partija se nastavlja lovcem E7. Usledit će F5, razvoj skakača na polju C6, prelazak dame napred u podršku pešaku E5, tako da je ova partija nastavljena od strane Korčnoja malom rokadom. Sledi razvoj skakača F3, napad pešakom od strane crnoga, to je Korčnoja, udar po lovcu i dami, ali beli koristi svoje pravo, uklanja pešaka u prolasku i dolazi na polje D6, forsirajući Korčnoja da se oslobodi ovog napadača i smanji pritisak na svoje figure. Tako da je ipak i beli iskoristio priliku da skloni kralja dok je još vreme i nastavio igru Korčnoj damom F6. Šta sledi nakon toga? Pritisak je sada na pešaka F5, ne bi li ga sačuvao, beli nastavlja igru pešakom G4 i brani na ovaj način, tako da Korčnoj igra ipak lovcem, ali na polje D7 i naša partija se nastavlja povlačenjem bele dame, jer će uslediti pritisak po E liniji i zato beli prelazi na polje E2. Tako da je nakon toga igrano skakačem koji je sišao na polje E5 i počeo da vrši pritisak preteći razmenama. Beli za trenutak prebacio lovca na sigurnije, sklanjajući ga na ovaj način i daje priliku Korčnoju za pritisak pešakom D3. Tako da se ipak naša partija sada nastavlja razmenom na polju E5. Nakon topa koji uzima ovog skakača, usledit će jedan zanimljivi nastavak i napad beloga. Beli vrši pritisak pešakom G5 podržan od strane svoje dame, napada Korčnojevu damu i zato sledi povlačenje nazad na polje D8. Usledit će dalji pritisak pešakom F6. Na meti je rokadni položaj crnoga, a Korčnoj igra pešakom C4 i daje priliku protivniku za još jedan pritisak. G6 pešakom. Moglo bi se slobodno reći pokušaj da se uguši odbrana crnoga. Ali šta igrati kao crni? Korčnoj za početak prebacuje svog lovca na polje C5, vrši pritisak, napada kralja i zato beli izmiče na polje H1. Sada je na potezu Korčnoj. Oslobađa se pešaka na polju G6 i daje priliku protivniku za dolazak dame na to polje G6. Još jedna zanimljiva situacija, još jedna pretnja, dama preti uklanjanjem pešaka i matom. Crni je u nezgodnom položaju, nema drugog načina, pešak je, kao što vidite, prosto isforsiran da ostane tu gde jeste i zato, nemajući drugog načina da se brani, crni igra jedino moguće, a to je dama uzima pešaka F6, braniće pešaka G7, ali se izlaže udaru topu po F liniji i zato beli osvaja materijalnu prednost, top uzima F6. I još jedna, moglo bi se reći, neverovatna situacija u igri. Pogledajte malo bolje poziciju na tabli i vidjet ćete da crni ne može ukloniti niti damu, jer je ovaj pešak vezan od strane lovca, niti može ukloniti topa, jer je ovaj pešak G vezan od strane dame. Moglo bi se reći očajna pozicija crnoga, ali sreće po njega, otvara se put za protiv napad, silazi top na prvi red, vrši pritisak, udar i šah, kralj je prisiljen na pomeranje, da bi Korčnoj iskoristio priliku, prebacio topa na G liniju, dao novi šah uz podršku svog lovca i još jednom prisilio beloga na pomeranje. I našli smo se u tom pravom pravcatom kritičnom momentu igre. Da li će crni osvojiti bar damu i nekako umanjiti ovaj pritisak beloga? Korčnoj se ipak odlučio da nastavi igru topom F1 i daljim pritiskom napadom na belog kralja
I zato je beli još jednom vratio kralja na polje G2 da bi sada Korčnoj oslobodio se topa, ostavljajući protivniku damu da je mirno povuče nazad na polje E4 i sledi dalji pritisak topom po E liniji i nova zanimljiva situacija u kojoj će beli umjesto da skloni damu igrati pešak uzima pešaka, dati priliku da se pešak oslobodi pešaka na polju D3, nakon čega je i beli ipak iskoristio priliku, sklonio damu, čisto klonivši je sa E linije i omogućio još jedan silazak topa na prvi red. I kreće polako ali sigurno pritisak. Preti dolazak topa G1 sa šahom, potiskivanje kralja na H liniju i pobjeda sa matom. Uvideši da je u velikoj opasnosti, očajnički pokušaj kretanja kralja napred neće donesti do nikakvog rezultata. Korčnoj koristi svog lovca za udar i zato ipak forsira kralja da siđe nazad na polje G2 da bi pobjedu doneo top koji matira beloga. I tako je ipak Korčnoj izašao kao pobjednik u ovoj fantastičnoj partiji. Vratit ćemo se za početak samo par poteza nazad. Kralj G3. Postojala je još jedna zanimljiva varijanta koja nije igrana. Umjesto lovcem F2 moglo je igrati se i također topom G1, također kao što sam već najavio, forsirati kralja na H liniju do pobjede matom da topom H6. I to je otprilike o ovoj varijanti. Vratit ćemo se na sve one zanimljive momente igre. Ako krenemo od 20. poteza kada pešak dolazi na G6, vidjeli ste da je u partiji igrano lovcem C5. Umjesto ovog poteza da je crni igrao pešak se oslobađa pešaka recimo F6, kakva bi bila opasnost? Naravno to bi bilo na ruku belome jer bi pešak uklonio pešaka F7, pritom dao šah, sa druge strane otvaranjem G linije dama bi također dala šah, isforsirala kralja da se skloni u ugao, omogućivši fantastični udar i žrtvu dame. Da bi nakon top uklanja istu, pešak uklonio topa, promovisao se u novu damu, forsirao također damu da ukloni damu, lovac uklanja damu i možda nakon toga mali protiv napad. Prvo lovcem C5 šah, sklanjanje kralja, da bi jednostavno crni prebacio topa na G liniju, dao novi šah i nakon novog pomeranja kralja oslobodio se lovca. Svakako možda bi se i beli oslobodio pešaka D3. I tu bi se partija nastavila znajući da crni ima topa, dva lovca u borbi protiv dva topa i jednog lovca, ali crne figure su puno aktivnije i ja mislim da je ovo prednost po crnoga. Ovo je prva varijanta. Ako nastavimo našu partiju, 26. potez, top uzima F6. Na to je beli igrao damom E4. Puno bolje je ipak bilo igrati u ovom nivou igre kao beli, dama se oslobađa ovog topa, jer bi se smanjio pritisak na belog kralja koji je kompletno izložen. Možda bi se partija nastavila, pešak uklanja damu, dajući priliku belome da se oslobodi pešaka i nakon razmene na polju D3 usledio bi pritisak pešakom, sklanjanje lovca, da bi nakon sklanjanja topa također došlo do pomeranja topa na E liniju i možda razvoj lovca, nudi se razmena. I tu bi se sigurno partija nastavila. Ali to se nije dogodilo. Još jednom se vraćamo u našu partiju. Top uzima, dama izmiče, da bi nakon tog poteza usledio napad na damu, a jednostavno beli umjesto da skloni damu odlučio se da igra pešak uklanja pešaka. Naravno, vratit ću se ovaj potez nazad i u ovom nivou igre po beloga je ipak bilo bolje igrati, dama uzima topa, umanjujući pritisak. Usledila bi razmena, lovac uzima damu, da bi nakon možda napada pešakom usledilo također silazak topa i napad na kralja, silom prilika pomeranje, da bi se lovac sklonio, nastavio da brani svog topa, a također vršio pritisak na belog topa, beli bi se sklonio topom, ali bi omogućio pešaku uklanjanje pešaka i beli top bi bio prosto forsiran da naravno bude razmenjen za lovca. Tako da, najvjerojatnije u ovoj situaciji prvo bi usledilo lovac uzima lovca,
možda bi nakon toga beli se odlučio da ukloni ovog topa i nakon tog poteza najverovatnije lovac uklanja lovca na polju C1. I to je još jedna zanimljiva situacija u igri. Vratit ćemo se još jednom našoj partiji. 27. potez, napad na damu, nakon čega pešak uklanja pešaka i pešak uklanja pešaka. Umjesto toga, vraćamo se ovaj potez nazad, da li je bilo dobro kao crni igrati top uklanja damu? I šta bi se dogodilo u tom slučaju? Najverovatnije da bi pešak uklonio topa, možda bi se naša partija nastavila udarom topom G6, šahom, pomeranjem belog kralja, možda bi usledio dalji pritisak lovcem i novi šah, novo pomeranje, nakon čega bi se lovac prebacio na polje E2, dajući podršku pešaku C4 i tu bi se partija nastavila, znajući da crni ima topa i dva lovca u borbi protiv također topa i dva lovca. I to je prilike sve o ovoj zanimljivoj partiji u kojoj je Veliki Korčnoj izašao kao bolji i spremniji igrač.